Dobré ránko, priatelia. 26. december 24. 5:56 ráno. Ešte hlboká noc. A idem si behnúť na Martinské hole. Zima, -4 vonku. Dúfam, že medvede všetky spia v tejto kose. Za hodinku som snáď na kopcoch, tak poďme na to. Cestu dáme to. What you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand, in the sun, it's already begun. You are my one, with a simple mind, we should find some more time. We don't need to worry at all. Everybody could make a wrong turn. You waver and slip and you get burned. Nádhera. Tento východ slnka paráda, ale čakal som tu asi 25 minút na slnko. Tu -12 a som extrémne prepustnutý. Idem rýchlo dole to zbehnúť. Krásny moment. Toto je život. Užívajte Vianoce, užívajte prírodu, užívajte tieto dary. Majte sa krásne a ideme to zbehnúť dole. Well, I'm here, so don't you worry, 'cause you know I'll be there in a hurry. Out of the cold into my warm hands, in the sun, it's already begun. You are my one, we just dance, find romance, second chance. We don't need to worry at all. In the sun, it's already begun. You are my one, with a simple mind, we should find some more time. We don't need to worry at all. Tak už som dol na parkovisku, 17 km krásnych z Martin strane, hore na Martinské hole. Krásna túra, aj pešia, dá sa aj bicyklom, e-bajkom, MTBčkom, aj kočíkom, ak máte nejaký terénny. Nádhera, za mňa jedna z najkrajších a najdostupnejších túr na Slovensku s výhľadmi, ktoré nemáš len tak všade. Vyber sa tu, ak máš otázku, jak sa tu dostať, napíš mi. Vidíme sa, užívaj si Vianoce, užívaj si život a hyb sa. Čau. It's already begun.